King who lift us higher. Yapepe sepir Italia, oh yeah. Ole tupula balena ya balu. Nami lava, nami lava, nami lava. Beautiful time, pretty time, pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all over my beauty Samoana. Nami lava, nami lava, nami lava. Beautiful time, pretty time, pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all over my beauty Samoana. Esa AI ilenga mulai mai sika kongo. Sia le fam umang. Everybody say hey hey ho. That is Christmas is here. Samo uma ifia. Oh my God, upa pakia le fam mai ole ka komisia. Party time say che che. Fam out my everything. Bring your loved ones and another one. We're having a lot of fun. Yes, sika kala mai la usikas. Lele kwa fa fia o kamai. Pacific la malo outcast. Wow, dia mai le kimsimas. Fabilo ayaku ile ni we. Let me hear you say cheer. Love you waiting for Christmas here. Then you I fia. Can't you hear the sleigh bells ringing? Can't you hear the children singing? Reindeer are so high, and that is Christmas time. And nami lava, nami lava, nami lava. Beautiful time, pretty time, pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all over my beauty Samoana. And nami lava, nami lava, nami lava. Beautiful time, pretty time, pretty time. Merry Christmas, everyone. And also all over my beauty Samoana.
Manuia, le Christmas nei. Pulo vinaka vakalo falai atu Emmanuel Yesu o yere kupu Oli oli o valo amo kaumu Umo panga mai o yere kamalo wa kuwa wanuka ngaka lampea Imai ka umari anga salame Kako pepes ma o sangalo faola kalo pewe Saili lau ka ngaka O mangu ya mamalo ka penga lo loko Vape kai makal sa bailo fanga umay 825 on the beat Manuia, le Christmas Yay tatu nei Fia, watatu waulia, Christmas Manuia, fantasy loa ina, mafama natuina. Lesa ifua mai, ole matai, pesi favetai. Your Manuia, Manuia, le Christmas nei. Your Manuia, Manuia, le Christmas nei. Vikemuni keren tai, vittime nora. Vatana, marauni, singani suru. Vikemuni ketenakai, vittime nora. Vatana, marauni, singani suru. Oh marau, ni singani suru. Oh marau, ni singani suru. Meihe, takele hokuloto, oku ofie faka amu. Kiate, kimauto, lukotoko, hoku kakaitonga. Koha, kirisimasi, fie fia. Koha, kirisimasi, fie fia. Emauha, kirisimasi, fie fia. Emauha, kirisimasi, fie fia. Your Manuia, le Christmas nei. Your Manuia, le Christmas nei. I say Merry Christmas to you all. The Lord has made this beautiful day for us to celebrate the birth of Jesus Christ. I say Merry Christmas to you all. The King was born, He is the Lord of Lords, the Master for our souls. Your Manuia, le Christmas nei. 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 Right Line Productions. Talo fa Samoa. Waule ne yo kasu tialu. Awal suia lingila waule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela
Filanga ngai fa salavantu le dinga woli fa malu ya masa vili ole anso for regular ne so se fulma le lua le di masino te se ma lua fe lo lima pe ole tatu woli mai le lo fa malanga le yo le tua ya ma lo so fu maruia ma le dangi ma talo sia o siliantu lo fie nei lo fa no le dia so for regular ya le e mo fa ma lo telinga yanti tie pe le to ma tanga mai le down le la se yo le mai le awo li nei talo sia ole na sa familina ia la wa fa funga ia la mai mo fo ilana tutua e pe ona fa mantafi le awo li nei ia la le o tato wa ba tai le ni fo ivang ole so si yo li tu lai fa ile fiana nei o vesuinga la into wing all the time we pe ona sai ye li ve yeso so lova mai le so fo o mai le so lu sole ole mantua sa ole la e sa wa ile le so na fi mo ya tau fi lono ai sa vili dich ya o mai le so mantua I fa malu wa wing all the time ya mo sa vili ole mo kwa manga ya le malu le usang ya o toi langa mai fo I fa fo mo me o fu ma fa na la to ya telo fi ngole le ya le mo le tanto so I fu ma no ina e o toi tasi ma le afa va yaso ya le to toi fa popo ye mo fa ngole di va yaso ya ona tanto o ni lo le krisi masi o le ni fo I to sanga e o le umina le tanto te milie mo le krisi masi ya en talo si on dai so longa le ya fo fanga ya mo fo si na fa silinga malosi inga wenga lo fi tai tunga I lo to pa ya ma lo to ma malu le ya so for really fa ma lo mo fa talo fele mo fe de tua au na pa ya le tua o lo o to suina ya le po vai lo la so se fatta fa to lava tono no sila ma to ma lo le talo ma lo fo ile on sai ya te o to uma talo sia ya ole down lo so longa le rinta pedanga fo yo lana upu fola e le ngata mo le fai ngo le ring ya so ya misi lava ya le kirisi male tau sanga fo ya e le ngata le pa anga masan ya le tatu wala le uta mama tina ma tua pa pele ona tu I ben muli panga tono mo to malawa ile so talo si yo mo wi tatu umai lona lo fa malona le ya le ngata le ona ba lo si le du fi tai tunga wa ya le se diga mo wi tono ni sila ma tu ma ya ma lo la vale le fa lo no tinga ya me se foi le on site ele tu wa yo on ale fa now ya me le ma no lo le pusa aisa o le ka poki o le pusa aisa o I fa una na microwave ko kongo poku lu markivi ya fa pen na la vale de yo lang an tanto sta ya to ina ma lo tu pe nei ya o lai tanto te fa pe ngai la ya le o le wa tanto ye le fa ngole ni yes ai o le talo fia mo ila to le ma wala tongi ma wala to tongi ma wala no po le minimum wage o le wa ye le fa mo la fa pele on to si tia ile lu pasine ya le tongi ma wala no me le basina o a perila o le tau sang fo la so mo a perila Ola va pele on si tia mai le lua tolu tala limas ful sene le tula anga ile luas ful tolu tala I vali masene ile tula ele ol taimilane ai ola sumo mo a perila ile lua filwono le ole afa pele on si tia toi lunga ia le totongi ma walano ole visini o tala fe unga male nei vai tau ia e tani al tangata ia te ia malona langona ia male tulanga foilele ole afa pele ona tala fia ngai mai malona ai ya wa ele tu sa uma me fi ai nga tas ese foi le mano lo si tama ai nga ole ai nga ma le foi ai nga ai afa pe we ini swing te tele tono lo ai nga ole menta wo dona faile building ole no fo leila ba ai le bo fele me te wona fa mo fele me te wona fa ITT o fia foi le me le tangona to faia ia a faia to ai nga fia le me foi le ka o le take away pole ai I fale ai ia o le da wo fa ITT ia le tamau ai nga le timile ia o tangona fa is fo ia ele que le explicou me ka o le lengi e fale fa ia por piso po foi e fale fa ele que le explicou ia le tamal da pa tu wanga I foi le ia
O le isi tala le o vai e tuai lungai, wa lewa tele le mata upulea, i le tai o se tasi o tali tonunga, o le no whanga le ta ua o Gloria Vei o le tonu o New Zealand i le West Coast. Wa whaisi lewa o whanga solo i le afo, ia le whaamasinonga o le lātou tai. O le li e swafa ia Howard Temple, lea sa va pele ona whanga solo i nai le whaamasinonga whai tumalo i Greymouth, pei ona tua i ai, ia pe moli ai ini tua inga, luas fulu ma le wha, o lea la sa va pele ona whaatino ina i le whaamasinonga i aso i tolu. Ia mai ua moli nei la i le tūlanga foi lele, 5 ia counts, o le menta ua indecent assault, ia po le whaia leo ni tūmari anga mātanga, i ni tamaitai sa whaapelea o ni iai tutonu o le lātou community. Luas fulu ma le ono masina o le whaapelea o na whale pui pui e le nei eli. Lona winga a luas fulu ono masina lua tausanga ia ma masina lua. Ia ma o le whaapelea o na loka i nai nei o ia. A matantu i le so o le walau i nai le unga o le whaamasinonga. Ia ma le tūlanga fo i leli. 5 ia le indecent act, 5 ia le meka o le indecent assault, ia maisi mo lianga ia ta ua o le common assault, ia pol wha o 5, ia mai o le ala wa wha maui nai nei, lona suafa, i le lisi fo i lelo i lato, le whaia tū maanga matanga nei o whainga wha soli tū la fono, whai a inga matanga wha ale sali a wha soli tū la fono. O le tausanga e lua fe se furu ma le vat. O le sa wha pelea o na manua i lunga le tala. E wha te tau le nei tama. Ia mai le au toi po i se lilo i tono ni sila nei. I le tuli mata ia le male mata i tuina le matanga aluenga o leo leo. O ni tangi e alia i mai tono le nei no whanga. Mana tua le no whanga lea. E le mawhai na alu i stangata e le awai lea tal tonunga. Ia po le cult, i le whaperitania. Ia mai, e toa tasi le tama, o ke whaia ko le kele ia o me pule le tamano. E le nganta e pule i whanua e pule i whale. Ia e pule e whasa wā tu e fo. Ia ma whasa o loko ko e fo i langa pule. I nisi o tina ama to maita, i to tonu, o le nātou e kāle si ele wa whai ngoina o Gloria Veo. A he whaawetai i le tūla fono. O lea ua mawhai o na wha mauni ai ewi, e le umisa taimi o la whapele o na loka i nai le rita mahapita. O lea ua maua toi tai, ma ua mawhai o na whai i eise whai unga. Tele ni tamaitai sa whapele o na avantu ni a lātu tangi, e whaantatau le lātu tai. O nisi whai ua tu ua lea no whanga, ia ai o mai i whafo e sa ili eile manuia, ma se i o ese mai ai, i neito ai ngā soli ngā tū la whono, ia ma tū whaapau pau le sa whai e tonu. Ia, o se tasi nao tala la tamai le whata au tau atu nei iai. I le reiva e ngole awot, a wā lava i le no silfia, e lo o tau pa ia, ia ma lo o tau mamat. E sa o harkala fwoi lele, e so la le amio le anga e kuriro inga. E whamarkala le si roma ko, e so la le kuriro inga e amio le anga. E pi e wha pena le muta upulea, e wha tatau i le e ka le siale. E wai e le se mea fu i lele whato antupu ana nafi. O le mea fu i le sa antupu. E to tonu o nisi o a onga a e ka le sia. Te maita wina stasio li poti sa whapele ana o unga lue ai fu. I nei tau sanga ua tuara i atu. E whaantatau le ini sa wanga sa whapele o na whaia. I le nofu tu maua le a onga a Dilworth. Le a onga le nai Epson. Ia, le da. E whai asi matuia o sa wanga whainga a inga whaifa malosi. Sa whapelea o na sa veo i lano re kāpeta. E le toa telo i la tau mātutua sa iai tutonu o lea fo ia onga. E le nganta ia i la tau na ngā lulue o lo iai o la tau tofinga i tono le kālesia. Ai whapea fo i nisi o whaia onga, mata maitia onga, sa la tau va ai iai. Ai le se mea na whai iai. Te whamalo ia i lātou e totoa loto. Lena ma whaina tu i lunga o lātou 5 ma whapea mai. E le hai, wa le van tauna whai se fuafuanga i le tulanga lea.
ma ua tatau ona ave i le tūla fono ia au mai e se whaasalanga mo i lātou mo se i whai i se aoi mo i lātou i e whaia ia nei to ai ngā soli ngā tūla fono o le ale si vaenga ia na o le paunau nai me i e tūla i mai e le dei timi le au a ele me len tupu mai sa mo i le fiafia nafi o le mele sa tupu mai sa mo i le fiafia na nafi i lunga o le upenga tafa i langipo le social media a le tātou malo e lua ia ni CEO na wha iai ua maea o na maliri iai le kneta a o le mele mali iai e lua CEO ai tasi le mtanga alwe ia e o mai le temine o leo na wha malulu mai ia leafo ia le tātou va enga leo le press secretary le tātou malo ona o le sasi fo ina iei le fiafia nafi ai na mua mai fa pia mai o le CEO fo po le office sili fo o le matanga luenga o le soifua malolo ina o Samoa o le ana tofi iei le fionga ia tole a foa Dr. Viali Lameko e le i mia se tai ai toi saulo ma le whaasaonga ona sui ai la ia lea ua le Dr. Tole a foa Viali Lameko le CEO ua suia ia June Scanlon Louis o le suinga la le dale ua taatia mai ai ia le tātou mata upule da ua suia nei po o tofi nei le kabineta ia le whaletua ia June Scanlon Louis o ia lea ia ua vema office sili ia po le CEO fauna o le matanga aduenga o le soifo malolo i nei Samoa o nisi wau mea umei kuaku ia si whaakanidi no mei hawa si whisikako kalai le le dawa yaso o lumadai nei ia po le ale tūranga nei iai po le ale sasi o fea leanga ka aki ai le sasi o ai fo i sa sasi i le tūranga lea ia wa mea whaapea e le longo mali e fo i lele e le ngata ia i la tōna ta o suafa ai pito i siliena whai na tuai mao la tō ahinga e le whengo fiele sambo mo le ingoa ai umangefa mai maliero roko danga ninga se share me mea ia si tatou faatali ele dava ia sfo a tonu e otie ia suinga mali e foi o tatou langonta lele o los toi sfulu iwa minuto ntale o li tula e tasi pa fifiantu le DNA here comes Santa Claus le lo peka umo wenka kome alofa ia Santa Claus Singing all his reindeers, pulling all the reins. As I ring
Lui tau mō le aso. Whaailoa le whānau mai o Ioane le Pāpatiso. The birth of John the Baptist announced. Luka lona mata upu mua o le fuai upu e se fulu ma le tolu. A ua whaapea mai le aia. Sakaria e. Aua e te matau. Awa ua whaafofonga ina lau tatalo. E whanau lava lau wā o Elisabeta. So wātari. E te whaingoa i a te ia o Ioane. Whaailoa le whanau mai o Ioane le Pāpatiso. The birth of John the Baptist announced. O le pule ao le atua. Na whaailoa ai a Sakaria. O le a tō lana a vā o Elisabeta. Ma whanau mai se tamatane. Ma ia whaingoa ina i a te ia. O Ioane. Whai mai le a ngelu i a Sakaria. Aua e te matau. Aua e te fefe. Awa ua whaamanuia ina oe ele atua. E whanau mai e laua vā o Elisabeta le tamatane. Ma e whaingoa i a te ia. O Ioane. Fesili Sakaria. Ile angelu. Whape wheo na tupu le nei mea. O au ua toea ina lava. O Elisabeta ua olo matua lava. Ua pasi lo la soifua wha le tangata. Le vai tau ma le malosi. O le whānau wina o tamaiti. Samoai. O le wheau ale a ngelu i a Sakaria. E le ai se mea e whaingatā i le atua. O le isi lea wheau tā ua. I le vai taimi o le kerisimas. Ia o tātou i loaina. E le ai se mea e whaingatā i le atua. Samoai. Mānaia le whaailoaina o le whanau mai o Ioane le Pāpatiso. Whai mai le a ngelu i a Sakaria. E le ai se mea e whaingatā i le atua. Ua whaao ngā ina e le atua le toea ina. Whaao ngā ina e le atua le olo matua. E whanau maia. Ioane le Pāpatiso. O le teu wala. Mō le kerisimasi. O le lalolangi. O le teu wala. Mō le whanau mai. O Yesu. O le halawa se mea o e tau mia. O le halawa se mea o e sa ili manau iai e fia maua. O le a foi se mea o e fia maua ina i lau sa i ringa i le nei olanga. Samoai. E le ai se mea e whaingatā i le atua. Wa tātou iai le vaitau. O le whaa i loa ina o le pule ao le atua. O lona mamalu ma lona sili esi. Na te whaa tupu ai. Mea e le mawhai o na tutupu. I le vaai whaa le tangata. Samoai. E le aise mea e whaingatā i lou atua. Tātou te tāru. Whawhetai tele le atua. E le aise mea e whaingatā i la uafio. O a mātou miti, o a mea o mātou nau, e fia ausia. Ia mātou manatua e ala i le whātua. E le aise mea e whaingatā i la uafio. Tātou ma la uafio i whe au ma ngā ruenga o lene yaso. E tonu ma le le iai mea uma. O le a mea o mātou nau, e fia ausia.
lou lava suafa i Iesu lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Nang iyo nabi, e ang enumama
tua mai le o pese e whakasa. E ma le pitano na o pākuranga o le pese iwa whantu special e whakasa o le pese ia Yesu taurunga tuai le porokalame o le lui tamula so pe ora fonga datu mtabrena e le sunga e le whawhingainga ia Reverend Ete Sorangafa e le rei fo i vaenga o la waulia maua pe le malo Silatino fa pe fo i la le nganga wale tua malona whirangalo la to mo se isi ona whaapobonga i le dawa i swope antatu waulia i lona lofa malona ngale leo le wan to e whamirute Ora tale o le tūlai tasi tala i vai whanua ma tala longa le ngana Peritania ala Radio Samoa. Wa, e le Marco Lancho. Pa ia koe fo, noi, aua kako ke, whakama. O le koe kiki uma so whenga ruenga. O le dei fo i tausanga, whamau ieringia swalaiti. So my only fit to wow. I say afu so tired. My low bao. Se usema so lao. Tafia ba ifoi. Samala uluana oi. Le ulai baby. Le masina ulo uafa lao. Ao oi la ubele. Afi muta silo ulo toy. Latima sala ama olova ulo oleola oilola oa unimo oa unimo oa unimo oa unimo ole mo oa umo ole mo oa umo Sama, I let me find the phone that tell my falofi. Una oilo utofi. La umano la tensala. Una money. I feel more to sofi. What's your name? Tell me a sin. Te parle mo ulole manaya. Imana tele iana ole. They love in my eye. La sala. Lele fengo fe fa fasa le fale ka wei ku ma le fale ka ukangaka fakule ngai e manga ngai moe fenga ka malo ku maule na luifi ma le fasa malangi uli malangi inga mange fa inga le ula singa olo i ka funga mfanga i kua se ko yepa le fale o maba ngai se fisili bye uli se o ka mole ku o malosi e uli la timu sensala ama olova Sama, I let me find the phone that tell my falofi. Una oilo utofi. La umano la tensala. Una money. I feel more to see loud sofi. What's your name? Tell me a sin. Te parle mo ulole manaya. Imana tele iana ole. They love in my eye. La timu sala. Ama olova ulo oleola oilola Latima sala ama olova ulo oleola oilola Afimuta si In this update, former Gloria Vale leader Howard Temple has been sentenced to 26 months in prison for multiple sex offences. The 85-year-old pleaded guilty to 12 charges earlier this year, including indecent assault and common assault.
Jamie Cunningham reports. The offending relates to 9 complainants aged between 9 and 20 between 1998 and 2022. Judge Raoul Neve handed down the sentence in Greymouth District Court today after 4 of the victims read impact statements. Police are pushing ahead with prosecuting Jevon McSkimming accuser Ms Z. RNZ reports the woman appeared in the Wellington District Court this morning, charged with causing harm by posting a digital communication targeting a different police officer and his wife. Political reporter Ethan Griffiths has more. Ms Z's lawyer, Stephen Lack, requested the charges be withdrawn, alleging an abuse of process. A hearing to discuss the application will be heard next year. Police Commissioner Richard Chambers says it's inappropriate for him to comment on specifics, but says a proper process was followed in bringing the charges. The minimum wage will rise to an hourly rate of $23.95 from April 1st next year. The increase will benefit around 122,000 New Zealanders. The starting out and training minimum wage rates will be set at $19.16, staying at 80% of the adult minimum wage. A Christchurch mother killed by a spurned lover with a disturbing violent past can now be named. Claire Sherwood reports. Chantal McDonald was stabbed to death at her home in Parklands in July. Nathan Bolter admits stabbing her more than 50 times in the frenzied attack in front of her children. 36-year-old Bolter has a long history of violence against women, including a high-profile kidnapping and assault of his ex-partner on Great Barrier Island in 2011. And that's news. In sport, the Black Caps are in command of the second cricket test in Wellington. The West Indies have lost 4 wickets on the third morning session at the Basin Reserve. The tourists were eking out a slim second innings lead a short time ago, sitting at 93 for 6 after resuming on 32 for 2. Hurricanes head coach Clark Laidlaw is eager to palm off the workload to returning assistant Jason Holland. After 2 years with the All Blacks, Holland's back for a 9th season with the Canes. Laidlaw says Holland's skill set supports the current lineup. We genuinely have a real sort of collaborative approach around our coaching here anyway, and try and co-coach different areas of the game, in particular for him around the phase attack, counter-attack, turnover attack, the areas that take a lot of work, a lot of analysis. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Yang malu kau dengan yo naik para siko ye pada dia lupai tamai pada ai semua mampu bawa pak uyu pun ngepi sok samata siapa di balia yang mampu berbaca mampu dia lupai dia di yo lah dia yo lai bobo wang i mau salah jangan aja and oleh los kan bau yo biar ilo wang pa mai yang mau lo fele ha ilo wang Tupula utino wa oma te ia ina lau tupua lilo yeah ne I e wha apea funa ua o iso le aina o wha atali I le vai se I manino e lafu a lava tama se ungongo ua fo I aele polango e asa ole faiva aile asa le masalo wala valia le fa fetai mo le fa alo yeah yeah o anga lava nei o mafutanga esa o ai only because me look forward, I love future. Una best up at me, I love future. Am okay now you go, you
for sure. Take a man you like him, yeah. Me too, but move on, yeah. Wishing you all the best. Me wishing you all the best. Yeah. Oh, I'm a lover name. Oh, my futanga. Isa o ai hulanga tupulanga. E uma o teye. Oh, for itama. O mea lilo for ilualia ina uma ileala. Ooh, yeah. Tele o aso tele fo itau sanga. O umai tau pea sunga wanga. Yeah. Se mulinga fo I le tene ale se fi ole ata. E fai o lo fa apa pomua o lo se ifanga. Te fa amawa lunga e te fai tala. Te va ai mawa lalolo fa atau va. Tau nuku ai le upu. Do not judge the book by its cover. Susu e ma e fai tau ia e malama lama. Yeah, yeah. Oh, I'm a lover name. Oh, my futanga. Isa o ai hulanga tupulanga. E uma o teye. Oh, for itama. O mea lilo for ilualia ina uma ileala. Oh, I'm a lover name. Oh, my futanga. Isa o ai hulanga tupulanga. E uma o teye. Oh, for itama. O mea lilo for ilualia ina uma ileala. Sala tata boya tu te musuma te puni mai no utu. E te so ona ma a mai ma futi atu lo ulu. Wapa a dino poto ya upu matala ando lomi ai no anga sala. Wa efa anana ya ume anapai o leva o na o mai. Tasangi my love, telefoni ai e tula ima e alu I papo. Oh, pinga ia e te nofo mawai e te mana o te masalo salo. Wa e ata e mafa ale o tele mai e sanga tolu o tala noa. Ao tausa e umane a fula ukuka ole kopa e koko Samoa. Sole tango la sipuni tango la palusuka tau alewa uma. Le falawa mata le pule o e pepi e nifuka. O tele isau ise umukuka. O tele isau fo ise palu tusuka. Na o sawi a te oe o na o le tapa ai unga. O le pa ai poi punga le wanga mosu o yaso uma.
tele isau ise umukuka tele isau foi se pangu tusuka na o sawi te oe ona ole tapa ai unga ole pa ai foi ponga le wanga mosua ya so uma tua Queen Poki luring vaing ole huli malana fanusuka ole fangusuka e va befo ia le sunga ya semi atoa ma le pesena wo fengo ina lia inaila ioi pantu bai is yoli inaila ole was full family to wo te ndele to line tasia na safa fungale tru is fa po na tanto tala i vai funu ma tala italo ngana peritania ole ding fo ia so for really la to ioi ja, tala i vai frola ngana samo pe tale luai la wo le mo tebei tanto wo se ili tanto ta vale to tumala unanga ala telenga ia le ala ku sofia le male tanto fale ta vale ole enterprise motor group i mar ka le wo fa mai va tala fa tuai le ding va ngola wo li la wa telenga le ala malo nga lu malo fel foi ja malo pole tawatai to fa mo ja malo le ala so ne ya so Sulamo, tutte mga gwe, kantay lo liyo le buta to ifelo ay tumono wa tuoro. Ne po ya so fo. Yo ya ole as for really le tanto ya. Ya wai timia ne PCA ya le toto tua ya mal to onang. Ai fa te yo le ka mo singa paulo mo singa malu so le ne ya so for. Per matamo fiena ne ya so ya ke ole o tua ya ile le ya so to le lam tulam. Ya le ko ele li le fu mo malu. Se vede nei aspetti più papa mo fie poi il maro se tato wa no o lo mato ma futa su le kai ya le mo foi na ya no su mai ma bon ma wina foi se lo tato factor nei as
E leo tau mistemi ona tātou waulia lea o le Krismasi o le ditau sanga. Ia ai le pisi le whai unga o lowa ia so. Ia o mai so whirangaru. Tā poi mai le tātou o tano. Ia tātou wha apitoa. Ia lakan te whai o nisi whaenga umai te whia whitalai iei pe sāno ia le nei au. Ia, whaftai lawa whongbua mon mātou wa noa. Ia, mo whone am noa e whatalo whatuai le lo se tātou o tano. O lo whai na māua tā whasala ngā nei tūlau le aso. Ia, mo lunga langona o lo whapena o na tātou tau whai maua le manuia mai le tātou tapau siri. Ia, whatalo whatuai tātou au nanga Enterprise Model Group me Manukau. Ia, so se o le tātou atu no long whai na maua mai a tā whasala ngā nei tūlau le aso. Ia, o tūlanga mātani o lo tele māna no e tātou tā vale whai mai lau whilinga. Ia, le ngata ilea, ia o tātou pa uwha apitoa, ia, mo le nei lava pai aso, e mai te whasaungi atuai, i tūlanga o le Krismasi, i tūlanga o le tātou sāwalinga, ia, ia i fo tātou pa apitoa lea o le tātou discount, ia, po le cashback, ia tūlawa ia te oe, le whaiteria, ia, pete nao e whaawau tūlanga lea, ia, pe pai hoi ona, fai tūlanga fo lele o le whaama le discount ina ia fai fo iona lai titi e tātou pe meni fo le tongtongi ngana i tātou tāwale. Ia, o so o se tāwale lo fai na maua i ne tātou lotoa, mata mai lava i tāwale la iti, mo na tau lo tau sa ili, mo lato tāwale mo mua, ia po first card, ia, le o lava i tūlanga tātou piki apu, ia, people mover, tai fitum, tai valu no foa, ia no whae tele tātou tā wale nā ini tau pa u mawalalo. Ia, lo amata mai tātou tai valu no foa i le valu afe iwa se lau iwa lima. Ia, polo o te tilo fo i tūlanga o le lima spulu ono skuta la ilwa yaso. Ia, o whae mpa mama venga mo nai tātou ainga nei fo i mai tau tau sanga. Ia, lo ia tātou in-house finance. Ia, ele atoa se i tula, i o mōli tali o lau talasama, ia mtulanga o lo mna umia, ia paulawa mna umia na o laisene, ia mo lato o lo mwhaiona access tulanga fo lelo internet banking, ia na ina i tātou tamama tina matua, ia lo ilo mwhaiona access i tulanga ia mwhaiona o na sumai matalamai au, ia mai ia le tolu masina o le bank statement, ia pepapea o lo na mia finance folia mo fatu peina o lo sa ina nei foi masina ia o nisi tulanga ile tato mo nisi o fatu sili ia tulanga masani mo la to fo mo le mo se avanoa ile tulanga foi suma yai lo ia il tato website na o le enterprisecast.co.nz e mafai ona fiso tai mai ai ona e sua lungo lo mo mai al tato stock. Ia, ma tau tātou tāwale le ngata ile en whain wha ngā ioi mai lau finance i lunga le tātou website na. Ia, mo nisi whamtalanga o tātou numero masani o le over se lau, ono tasiono, whata si walu. Over se lau, ono tasiono, whata si walu. Ia, polo su mai le tātou lotoa o le 5 fitu, a mai le 5 fitu tolu nei Quay South Road i Manukau. Ia, lo mātou ngā luetu ma le sunga le lipule ia telekon, ia, te mafo ia tau o papu, ia, po tau auna nei o lo lunga telefoni, ia lea lau kusofia lelei, ia, whai o le tātou whaasoa po i niso vaenga, ia, lo fia mālama mai, ma fia wha pula, wala sila fia se tātou atunuu. Ia, fonga mua wha, tai mo le mātou wawanoa, wha tai ia mo le malue ko fai tea o alfa la loi no fogo le mato tua vai ia do fangia fo ile tua ile weekend ia mai se fa ko mau se tatu atu no ta ia tu so fu se ta mo ia tatu foi felo ai foi e lo fa male amal le tatu ta pausi ia man ia o fai ba lo filima le ia so pongo ia mai e tasi pe ona e tolai le riva angola woli le tofai le ala ku sofia lewa vela ia ma fonga tamu moli o le tautua malanga na le Enterprise Motor Group i Manukau, 5 fitu tolu Great South Road
I marukau I te mo I ele la tu atusi ia wale sa ilinga le staff le mo o malo ainga I le rea sfarile Michelle Faiunga o le nei fo I vaiaso. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy le nei. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! E lus fu tasi mi tau tēne le tu lai tasi le ringa o le awoli u te loa o le dawa toi fo I le tau tele wha wa wino ngā luenga tiuta ma whaiwalo Filipa o le ring fo Ias Freile le mana pa ngā luenga o talawha to ia kuini save Leo tali tali I langi a foa o le mafu tapai nai Amerika Samoa le ringa o le awoli Robiti mai lanta malai ngai Brisbane au se talia Tava e asiata ia pape fo ia Ione Lemi. Ia mautu malawale mafuto me le rivaenga o le hawoli malo le whai o le whaiva. Malo fo I le tauanta I tiuta mga luenga o tōpia I eilo tōpa ia malau tō malu. Lau sopo le fitalenga ia awi mantangi loto tulia. Ia mautu malau whianga I mga luenga o le ria so for reile malo le whai o le whaiva. Ile loto male anganga ile olanga. Telefoni la po alava wa uma sola o le peni tala male la upepa e fai ayo le tusi le pele pe tusi ayo ni pese o aso nelu salo lava awai wa sui ole olanga wa uma sola na ole la upepa ma numi le tanga Salo mai pea taua E salo mai a mana tua O e fai le toa lua Salo mai e toa ina iuta Ile maumanga Masi avela e mamafa A olo o salo pea Ola na telefoni Matala noa O aina iloa O olo na to alua mon Ai fo I wale faa maoni O aso nelu salo lava Awai wasui ole olanga Wa uma solana ole lau pepa ma numi le tanga O ason salo mai pea taua E salo mai a mana tua O e fai le toa lua Pai fai ai o le tusi E tusi ai alo fai e wo Fa atari se tai mi umi Fa atari tari lea i ai I se tali na te au Ae maua mai fo I le tali Ae ua lau e le sipa O aso nelu salo lava Awai wasui ole olanga Wa uma solana ole lau pepa ma numi le tanga O ason salo lava Salo mai pea taua E salo mai a mana tua O e fai le toa lua O na tala noa I ainga O aso nei ua tala noa tamai lunga ole ea Tali ke telefoni vili atu tali mai Ma vai
toa la pelea se mea a whaingata pe a o te paio loi mata. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Tato te mana na o umalawa ia sa o le whainga o loa tui whaonga. Ia mana tua, tui whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tui whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. A wā ua whānau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le silisili ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le alii o le file mo. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauwanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi o le Krisimasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo i sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Krisimasi. E ma whaifo i on e vili mai i temi whaatulanga ino porkalame te tasi. E maua i loa manoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo na Krisimasi. Pei o na whinangalo lo whai le tua e fua e mailona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leasus fulu lima te sema, whangate leasus se fulu maleivo te sema. O le awhatau nuu se i leasus se fulu maleivo te sema le porkalame o le maanu o le taeao. O le nei tauwanga ua langolorina ele o Dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu. Tātou whasoa le nganga moni le Krisimasi. Ia manuia le Krisimasi mai le pūlenga mana whaingaruenga a le Radio Samoa. Alofa lava Aotearoa, o le tala fiafia, ua whaititia nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua, ua whaatino ina i polo kalame o siaki ma whaatonga au po tau whale manawa. E le eisenga luenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma whaatonga au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whainga luenga mo le whaatino ino ia whaata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se i o ina e au lia, e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua.
Ava veiloa, ma mau e suenga, ma whaata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga. E ma whai o na tonga whatia ma le manuia. E le aise tongi, e wawe ma whai ngofia. O suenga ma whaata o ngā au po tau whale manawa. E ma whai o na whaasau i nai ola. A mau alola pusa, whai loa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tātou tunu Samoa o te whawhiroa i le tātou Polkalame Masani o le areto le ola mo o e le ne yaso. O le tusi Roma na mta upasifuru lua le whai upasifuru tasi e whapea aua le whaavai i le whilinga ia malosi le loto e au auna i le li. O le upu mo i le aso le nei wha malosi ai le o le whaavai. O upu nei e lua wha malosi ma le whaavai e whaafea ngai. O le esenga e wha malosi e whaingatā lona whaatinoina awa e alu ai lo malosi unga le upu wha malosi lona wenga e alu ai lo malosi pe e kau mwhai le mele o le wha malosi. O le upu lea whaavai ia o le makua whaingo fia o le mele o le whaavai e le alu ai sau malosi ua fo nga onga e whaalelewa lava ia whaasamasama ngoa ma lo mawhauwhau ka pungi lo mawhauwhau e umaro whaavai e lea i masinga ka mai malosi ai alu le mele o whaavai mafuanga lea e toa te le ai le au fia e whai le melea o le whaavai nei lo tangata e fia e whai le melea o le whaamalosi awa fo e le ai o le whaavai lei se malosi aluai fa malosi ke le mo mia o le malosi e fai ai ai foi la tu spaia o lo fa malosi o le kele io me o lo fai mai tu spaia fa malosi mai tu spaia fa malosi mai le nganga o le tua lei ma se ke mi fa pe o ye se kala tu spaia ia o ke fa vai atua o le fa malosi a wa foi o fa vai le se effort mo mia e foi la fai mai tala tu spaia fai mai ia whaama losi ia aua i o kako whaamai i le mea lea o le whilinga rona winga aua le whaamai i le soifua ku ingaku nisi upu whaama losi e tuina atu lo soifua i le tua whaama losi e whai le mea lea o le ngā lala i le tua whaama losi i le soifua sa ili i le tua rona winga o le whaama losi e whai ai e ke kau mawhai le melea o le whaamalosi. E te lola o le whaamalosi o le soifua tuina atu e i ulawa inga e malosi. Ai e whaavai i le melea o le whilinga ma le soifua kuinga o le whaavai o le pai e ua le ai se whau mawhai le ai se whaamalosi le ai se loko e whina wai e umalo luenga e pai e le melea o le o langa sa ili atu i le tua o langa ngā lala i le tua o langa discipline whaasa kaulo me ki mga oai o ngā oro manatu i le tua e whaamalosi e whaile melenga o le iunga e a vea oe matangata malosi mo le tua o le upu whela mo oe le asule nei o le ki o le o langa whaamalosi o Yesu i lo o langa o a whai mai kala whailea paulo whai mai o te mawhaia mea uma i le whaamalosi mai o le alii i atia. A whapea e ke langonga le whaavai a o ia Yesu i le whainga malanga e ke malanga i te loa o Yesu o le puna lea o le whaamalosi pei o paulo po le a le whaavai ke le me whenga iai i le ngaluenga le tua a saua inga ino sia tangata upuia tangata a whe mai lava le aposkon o te mawhaia mea uma i le whaamalosi mai o le li i atia. O le upu mo o le aso ngei
a fai we fa vai vai ia fa ba lo si le vai vala au ia Yesu fe so ngi bai ba vatu le ba lo si te oe e fa ai ule le ai ia le nei tau sanga le tua ma tu i loa le ai se ma lo si te ma tau tau ma fai ai ma o le vai vai ia pe au ngo ma o Yesu se ia lo fa mai la fa nau ma ua le anga fa ma lo si ma tu te anga ia pe luma fa ta Yesu amen. Tu i ai nei le nganga Toi fia te pai le mafutanga O e pele i le loto Le nei ua vala vala Mama na tu i fai ngata Ona ole ngā luenga Ui I lea olo oi ai le taui Ua saunia Fa'a malo si pea Fa'a malo si pea Ola e whaava wau lo tau I lea Lo tate I talinga lolongo Ina ua tu mai le to'o O le amu le foanga O le finanga lo lea o le fono No ulu ue ai se a ea Ua fai ai I ta whaapea Tama whanau moni ua e la foa I mawhaatawhea Whaamalo si pea Whaamalo si pea Ola e whaava wau lo tau I lea Ta pene ko fesi I ta I solo Se sale vieto ale loto A o Israelu a tatalo I aso fai so E nei ufa fai lo mai le tali Tangata umai na ia fea lo fani Tumu ngau me uma o Yesu le ala I le langi Whaamalo si pea Whaamalo si pea
losi pea ole ola e whaavavau no tauilea. Sifong mali na usulveta kurene le dia woli fa malo si pe pe ona yele tu ola tanto pol kalamedale arito leola moema o le dia woli ole aso for really mole tolanga fa titele le sunga il fi au ya pasta la fa le copa o Assembly of God ilanu savai mole tanto pol kalame ele ngata ile so ya o le dia so antoa ya mo bele malo si o latino fa pe fo ila le nganga wale tua malona fidangalo le anto muse fa poponga ile vai se fo pe tanto wolia ile lo famlanga le yo le tua Tato te mana na o malava ia sa ole fainga o loa te whaanga. Ia mana tua, toi whaanga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tato paneta. Whaanga sa o loa toi whaanga. O le nā wai lima. Sa Eliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, all together Auckland. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a fetala. Ioe, se folo tasi a fetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po le Fafa, East Street Papakuda, Beverly mai I le o iwa fa valu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Alofa lava au te ro, o le talawhiawhia, ua whaiti te nei tausanga mai le ona sefulu 5 tausanga le matua le soifua, ua whaatino I nai polo kalame o siaki ma wha atonga au po tau whale manawa. E le eisa ngaluanga tele te whaia, e au lia lo le 5 le 5 tausanga le matua o lo soifua, o le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha atonga au ma tau whale manawa, ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whainga luenga mo le whaatino ino I wha ata ma suenga, e tailua tausanga malafu atu, se I o ina e au lia, e fitus fu 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga, ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga, e ma whai o na tonga whatia ma le manuia, e le aise tongi, e vave ma whai ngofia. O suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa, ma whai o na wha asau ina iola, a mau alola upusa, whai loa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O le wa choice fululu ma la fa bidu chon tale o link tula e lua tale lua na o da tula o ta tu tala I vai fulu o le di fo ya so for right e mo tevde yo le ni sine o ta tu fa linga ma fa se langa lo tonu wai lo fisa o la wana le radio Samoa tasili me tolu a mo wa fo le long puili yo lo to pa ia ma lo to malu ni se fa mo le fa unga o le ni ya so ma le da vai ya so fo e mo antu le tanto fa linga mo le tamu sanga kirikiti le pimka lua feluono e vala wantu I maftanga nu e kale siema so se au kirikiti e fia awai le tamu sanga le pimka lua feluono o le afia le tanto lua I fontanga I le rofanga masani le Nati o Tara Park I le ansalulua sa sfulu fito te sema I le afo leono I le fiafi o le fiafi foi leo le afa I loa I maleaso e amatani ai le tanto tamu sanga e marisi vainga wa vainga uma walo o tau nofo si la fia e winga I le tamu sanga le pimka lua feluono fa mole mana to maila o le stala e marisi fa mtalanga fa so te yane ya lili o Nancy Palele I le o lua tasi o lua tolu o I vatasi fa faiva o lua tasi o lua tolu o I vatasi fa faiva po le fionga ya vui pe telo stars I le o lua fitu tolu valu tolu o no fa lua o lua fitu tolu valu tolu o no fa lua
Whautaiolo senia le fionga le telefono ia sola sa utafianga o le Auckland Pacific Kilikiti Association. Awuri ngā lo saulo minga o le tusi o le songafa tasi ma saulo minga o le vau filifili. A wau whai ngā mea lo le Krisimasi o le rintu sanga. E maua i whaalo penga o Samoa i sifo tutuila ma madua. O risi o talatu o Samoa o ala ngā upu. O le matafa i o le matai le whainga o whaala vrawe pe o whai poiponga. Ma liu le o si o singa o ainga. Fesila whainga o Paolo o si i whaalo alo. Whaala ngingo e kale sia. Ma le tele o le ngangana o whaalo longa. E nā o le fitu se fulu tala le tau, nā o le ofisa o le Radio Samoa i le tolu pā, tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tu ai saulo minga. Morisi whaamtalanga walau mai le tātou ofisa i teimi whai ngā luenga i le lua ono lua tasi lima i watolu, lua ono lua tasi lima i watolu pētanga iane i le shopradiosamoa.co.nz, shopradiosamoa.co.nz e whai mai ai i alau oka whaafitai. O leisi an tātou whaasilanga mula maafutanga a le whianga o saulo fanta. O le a o le toi taina ulu whao pe o te toi sasaina le whalai pe o le whaiva o po ula. O te le toi au whangina fo e le niu loa pe o te toi pauina whaatupe muli o taulo fonga a wā o pa ia la vaia mai le vavau e o i le whaavavau. Whaatolo foi au auna pa ia le tua i so se whata whaitaulanga o loo lantou whaano no manu a wāse manu ia o Samoa o na tangata. Ai whaai fotonu le fui niu i le lapalapa i le pa ia maolunga yalo ma tama whanau o saulo whata o ngā whatau tupu e Mesio ni Paolo e Manuel Dei Nuu i tue fia o au te aro nei. O le pa ia lavalea ia tangaloa masanga Pontele, tau fia ma le usoli, wha pele whetalainga ia saulo whata, tainane le nu pa ia tulu lau tū, ma teu ia lilo. O lea ua taunu mai i lau whanua o Aotearoa le sunga i le whaawhengainga, ia ono sa iso o ma le ka le sia, whaamomoe o le fitu aso lātou te taulungaina ia pespesenga o le Krisimasi i le aso se fulu ma le whao te sema lua afe lua lima. E vala au whaaloalo tfoi i lo o tau pa ia ma lo o tau mamalu ai meise wō mai masani o le tala le lei o le awha i le po siva le au malanga saulo fata i le aso to na ia so lua se fulu o te sema i le hall o le Yesu o le ola me to tisi papa toitoi i le tuantusi leo le se fulu iwa no Burnside Road i papa toitoi i le tulai se fulu i le tai au o lo wingola sto na i lo venga so fo so se isara e lo moni lava e su e lo na fa malama mautilo i le mea na tupunga mayai e morisi fa mtalanga fa so te mai le tanto numera o le ofita o lua fitu lua fa ono lua o lima fa o lua fitu lua fa ono lua o lima fa o lo se nia le ni fa silanga e le sunga e le fa fingainga ia ono sa iso ia mo ma futanga alo mo tama fa na wa saulo fanta i au kilani ni usilanei Malenta to fa silanga mo muli Samoa wala to mai le aso e fa maratu o le mesia ia tanto oli mafia fia yai o le tovanga la Radio Samoa mo le neto sanga o le fa soa le nganga moni o le Krisimasi fa so mai iau lava upu le nganga o le Krisimasi pe usu sa pese e pe faifo i sau solo e pula lava oe po e mai sau video malafo mai le radiosamoa.co.nz/Krisimasi e mawhaiona e vala au mai fo i teimi fa tulangaina o polokalame te tasi e mawai fo i lo wavanoa e te anga va ai le sei fa so le nganga moni o le Krisimasi talia la video mai le aso valu te sema e fa ngata i lona aso se fulu maniva o le avatonu wina le se i le aso fulu iva le polokalame o le malu o le tai au tanto fa so le nganga moni o le Krisimasi i amaruia tele e ale Krisimasi ma le tausanga fau mai le pulenga ma le uwhenga aluenga a la Radio Samoa langoronina le nei wha moe e le All Dangers ioi a wai le wha mantango fiena o loa ia ma le toi wha tutumuina o loa ia po le wha piina foi onio o loa ia manioni fo auro
o le telefoni o le o iwa lua fitu fitu lua lua tolu tolu o iwa lua fitu fitu lua lua tolu tolu whaafetain. Ja, o ni sira o tātou whaasilsilanga lau tolu mai le rivaingo le awoli e le tautuola de le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo malo atua ia sao ka tu au e mautu mala vole whainga a lo whianga ye mga luenga chucha ma whaiva lo filima le kanto leo le whantu ainga tausi o whaakula una au kirisi masi iyo ea e le iso loa le pefu e o le mei langa maani e fwa ilunga ke pela au moi pela au plastic o le mea ka ua o le ye o le singa emo foi letu ua o mana tu ile teine la lele malanga tu nei ile va alele taimi umalava utemiti ia wela upele sili a ole nei wale ayo se isi la upele moni eiti ole fili eita si ole fama oni esu ia lava ole olanga telefoi au tausanga a ole nei ole su ia sautali o uwe apele ai tei wale foi mai a ole nei ua toya ina la upele moni eiti ole fili eita si ole fama oni pipa 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 pipo pipa 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 la pipa pa pipa 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 su pipa pipa pipo su pipa 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 la pipa pa la upele moni eiti ole fili eta si le fama oni to e malanga foi ilu America ele ngata ile su ile va ai sui fo I folinga awane inalo mai hamo to e foi mai ise aso malanga au nei au kilani to e va ai au la upele moni eiti ole fili ai tasi le fama oni pipa 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 pipo pipa 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 pa pipa 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 zoom zoom pipa pipo zoom pipa 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 pa la upele moni eiti ole fili ai tasi le fama oni Pose masike ke mai piti pasina sa pasui Onita mato balipi
telephone. Say to laugh if I salveta Avane ise motoka Fatal fatu mai a te roa i le so te amanuia. O re numero tinga te maua ngasi ngasi o ka nese te usanga rei tasi o fata o toina e osa maulunga i 5% i le isi luas fu te usanga i siria ma le fase fu ma le rimafe. O se tūlanga le nai se tilo vave i aile li poti li tūlanga o iale ka nesa le State of Cancer Report i le siria ma le rima te usanga mo vai le sa fa matu ina le so tofir vansoneng e le ofise vava iale ka nesa le te hao o te Kahu Cancer Control Agency. O le ofisa sili o le ofisa Rami Rahal, Wevalia, o le si tangata a fio fata o toina, ma ili tusa mari tos furu wafe mata au fo tangata a fia o ye nei li tusanga nei. Ili sili e mari fasu li mafe li wafe mari fasu fa. Ma o mana o mi aile fa wau peo investmenti ne mau tino aile lava ta pena o fatino ngar soi fo maro loina. Fa alia Rahal, e tātou te mana o mia o wala fo maringa songa e te liva ina i te singa ma vau i aile kanesa. Telu mai le ua ili poti li tūlanga re ka nesa State of Cancer ili lima te sanga mo vae. O yeisi ngā solonga le lei e whaalotu teri nai e vae ngā autua pui puinga. Vawe mo ino re ka nesa ma tonga fitinga e whaia. O le awa noa e whaola ti ai ma re ka nesa o whaale le atili ili silia ma le luas futu sanga o tonai. Ma le whaatulanga no le ula te pāua whae tia i tu ai ngō te ngata anu SS. Ma porokala me o siaki le tunu o au whaasolo atu ina o ngā tue whaingo fiona saofia. Iai, ai au ilea, e tele lava ngā lua ngai mo miona whaatino. E au fia ene mana onga mo le whaawau ngā o ingo taula inga i le whaititi o tau singa le tutusa i tangata anu SS. I le whaatulanga na le tusa ma le whaatasi te si ma le ono teime e whoringa mai e tele atuai tangata Māori. Ai whaatasi te si ma le whae whoringa mai e tele atuai tangata Pasifika e whano soi fō ma le kānesa na i lo papalangi mai si tangata anu. Whaalia Rahal, o tangata taito ta siu mai ni sila e talawhenga i aile tutusa o le saofia i tong fitinga ma vanoa e manui ai. Wa tapai na fai puro le parameno ni sila i tele atu se pui nga whaasanga i a fianga o walau so ta inga lau tele. Au wha maalo sia le tapu mo tupulanga la Haiti i Australia. A mata mai le solulu le vasno nei o le kulupo wha vai mo a walau so ta inga lau tele po le social media platforms. O whitea iai mo se sala tupe o tulawa le 5 miliona ta la. Pe a whai. A ele whai a step tar whenga i vau iai ta maiti matupulanga i lalo sfuruona tau sangare mātua. Mai le iai o ni o lato wha mamunga po accounts i nei a walau so ta inga lau tele. O whai pula le pātia le Labour ma le National i New Zealand sa tu whatasi le solulu. E whai nona sanga le mo ta maiti runga o walau so ta inga lau tele. E le whaatinonga o vaenga o whamamunga o a whianga o ia i tamaiti a le Worsted Children's Library. I le se lau ruas furu lima tau sanga o le whaapolonga le whalitusi o le pārmene. O se whaalinga sa taulai o wala whaatekon losi o na ponei sa whaatumuri ei se vaenga o le nofuanga o le pārmene. O le tamatai whaipula le Labour Helen White, ma le tamatai whaipula le National Barbara Gurika, sa so sonia fa mabu poina yele fa tusi I fa tusi sa fa tumuri ai tusi e fa matala ina ni so akta tiro ye te mai lungo o wala so tengelo tele o ni so ingoa e fa ingoa ini so ni tusi e au fia I mau penga ta ina ye tanga ta fa pe fa tupu vesi onga kingi fa lia White o le to tele o matu e la to tele o loina ya ta lo tiro ya la to fa now. O le tōtolo tūparanga televou o isi e ai muli nei o sa seia. Au whāwau se sue ngā leo tanga te walina sa wāre ta maonga mai Amerika, Kyle Warol. Wa atua I nei le to ono I lato. Wa molia e le so tanga ma le sue ngā whawhaseo tangata o whasolo e au fia le tōlimo tūparanga televou ma se mawhinge tosu tōtau sanga.
overall o se tangata o nga su e lona whailonga whaafo mai le PhD le University of Kirani sa tangata valina si o se whainga i le whale pasi le aio o Meadowbank i la su mai bo aprila kore aso na nafi to tolu isi tangata whaopopo o molia ina o mai ona su e ina leo i ni whale kai kohe Mount Wellington mo mandu railway o Kirani o le tama se mara valto sanga o le atu la i whaama snonga mo tu pulanga televoi kai kohe ai o le isi e tolua sa ti tu la i whaama snong whai tu mara o Kirani i la sora nafi e lua aonga e o Kilani o whai tio ina ni whaalua tupe lau tongi la fonga i ala urua aonga mo whai ngā malanga e tunu i whafo talu mai le rua whema le rufu tolu. O Adam Tamariki le urua aonga le aonga ale te Paina School i Mirza. Sa e whalia, hua mai ana i toi re tongi ele suta si awhetala sa whaalu. Ina ua maua le su au su tusi. Sa ara tongi le aonga le malanga alona ainga i le astukuki i le teo sang tuluai. O se vaengor konferenisi al whala abutonga le Learning Networks in New Zealand. E tu tamari li poti al su tusi ar compagnia le PKF Hamilton Audit sa whaamatuina le official su tusi le malo i le vazone sa maalinia i le fono whaafoe o le aonga i le tongi i le su tasi afe whasalau tala i se maramanga o tupe le tongi o whai ngā malanga valele o le atu e whatumu ni isi o ni vai ngā tupe sa whaalu i le lua whamale rufu tolu. Ai o le taimo le li poti a meo le teo sanga nei, ele ai mese vai ngā nei tupe o toi le whatumuina. Ta li poti a fo i le su tu sili le malo, o le aonga whaaro no lua le Henderson Intermediate sa la tu soria le tula fono ina wala tu whaalu le iwa whetala i whai ngā malanga, i etu no i whafo mo urua aonga so o tolua. E varua whelim se lau rusu fitu ta la sa wha maonia le fono whafoe o le aonga, e whaalu i ase singa urua aonga mo muatu, ma urua aonga o ye nei, e unoa lea mani mafu anga manino mo pisnisi mo nei tupe whaalu. Sa whaalu lea onga i lono a whetala mo le whai ngā malanga e tunu i whafo le ulua onga o ye nei vevka, ma le rua a whelim se lau liusu fiti tā la i le whai ngā malanga le ulua onga mua muatu ia Wendy e Sarah i Samoa. E ulawa sa wha maoni a le whon whafoi e nei tupe whaalu, a e le eini whamatalanga o di li siti e o whoinai, se wha maoni nga moni o ni mafu anga o ni ase singa wha pisnisi. Ta longa tono chai o pitai o le tamba piru sili atu le ona le leira no fusu i lau pangar kuso waiti le lulangi ni teminei. Ai o le tama fusu ka nata ia Ryan Rozicki. O ia lapata ia le alo Samoa Australia. E aua ne i tali tonu i ona lava wha avi inga. Sa wha mai aina fusu anga sa soori tu sanga nei a le champino le fusu le lulangi le IPF. I le swipi ai manu tioti. I le whato i lalo ina leo le tamasia Mani Turkey Hussein Sinkara li tu ioti matau tia li tamasanga valu i le bola stona ai. Ma wha mautu ina ai le ai o sana whai ina li tausanga i ana fusu anga tolo apitai. Sa mai ai foi ma li tausanga o le lema utonu ai o apitai i le lema whai leo na tā mau. Sana fusu anga mo li tau whai i umo champino le panga. Ai o le tama temirei o Rozicki sa ialu ia le champini whaoliu le WPC interim i le tesang tolai, o ia whanaina sana la pita inga ia apitai o lo ti ngā, ma ia tari tonu ai, e ma whai ona ialu ia apitai e lo na tūlanga lo iei nei. Sa ia longo ai le lo minga, o whai ngoino le tuspa i o fusuanga le The Ring, o le mea sa titilo ia i to wau o apitai o stamba pido sili o na le rei le au panga, ai a whai o seisana fusuanga ia ngai ma ia teia, e se lau pasene lona tali eina, ma ia whaari ai, e le i fusu o petei se i se tūra la teia teia. Sa mātamata i nisi ona fusu anga e pi ona fusua i tama e whaatūlanga ina pito māo lalo. Ma Sinkara, e whōringa mai e rosa tama e whaatūlanga ina le rolangi. Ma ia lapata i ai o petei e awale te tonu i ona lava vi inga. Ma whaa ai te i meo o whai e tuai te ngata lo si o mi ai o ia. O le matati a Rozicki o iai nea lusfuluana fusu anga wha professor lusfuluman malo. Fluiva marmalo tioti tasir faya ina maltusa. Ila matati a opiteia luas fluiva na fusu ang fa professor les faya ina luas furfa man malo i tioti. E torima ia tamata aro la kapimata ina le tulanga o ngar tono leina i tuapo centers po le ofu numer su tolu lea. O fa tulanga ina i tua mai o Joseph Augusto Swali. Australia lea i aula kapifa wa malo. I le fa tulanga na o tamai se lau pito ilunga le rugby pass top 100 o le lua whema le lufulu lima. Tua sutasi au tu stalo le ala kapisa la tu whaasenga ina ta longa whaavao malo le lua whema le lufulu lima. Ia Swali sa te wia mo se mata ino ni anta alasa ia le ofu le kapia le Wallabies Australia.
e ulava o le whaatosina le wallabies o luafe marero furulima e na o tosu tol pasene o wha maumongo ana manumalo ai o swali sa ave ma se moli se solo o lona whaatulangana se furu ma le whama se lau o tamapito ilunga whaatulangana le rugby pass top 100 o whailo ai le mate ina tele o le la lantalo sa ia le suma le lua masina i le rakapiuni talu mai ona liliu e se ma le rakapiliki swali o whaatulanga ina ilunga tuare to lima o tamata au le ofanu me su tolu mata ina le au fiai malalo Samoa ia pandia kio ailani malista whainga nuku o New Zealand. O tau tino e sevo risa whainga tā tele le saini o le whengainga o toso i lalo ia le ia pupuni o lantaleni i se avanoa. E tu e ta alo e li ta amarasanga o le la kapia le rorangi pori rorangi o le rafa mara fufitu e Australia. A betai, o se isi o mea moni sa i longa na taia tele ai o ia le solulu ina o salalau le tala. O le ata mai tosu fita along faitaulia o ta alo ai mo le All Blacks, ma le winga le Crusaders o sainia. Le whengainga mo tautou sanga ma le kalapo Frania Pepeong. O le a lema whai ei nei o na toe ta alfatasi malana ua mamaya Richie Maonga. Le tama longolongoa o le a toe ta liu mai nei New Zealand rafa maru furuono. Ai o le a le toe ta alo mo le Crusaders e iau le tau sanga soai. E au fia i fia au moli sa mo e Reese le solulu. O se fea vea i lea mai a Maonga. Le sa ave ia i lea wingi sao sao le tau le leia. I le setina lea o le vanga tele o ni skoe ono smale ono. Skosilia lea o le tamar sanga le supalakapi. Risa whanau fiti, o mara o whaamutaria lan taleni, ta alo i talong whawao malo, e whase ati frani, o ne nā o tangata e ta alo i ni sila, e mawhai ona ta alo mole awa Scott Robertson, le All Blacks, talanal ni yaso mai Aotearoa, hangale leisi, soi foi. Tasilima i watolu amo, Radio Samoa. Maria Ileala Yanga Iatu Ibetselema Ile Tusingainoa Ebei ona tawa mai Ele Tusisa Sema sana o fasino mai nei le fale o manu pauleo le avanoa ai sale tua apiti uno le alofa le petu winga ese rona susulu o inana fana o tonu ai o le tu le auma koina watu mame alofa mai foi a tia malani sia lazo pese ua pana ule pesia Merry Christmas everybody put your hands up hey put your hands up put your hands up everybody put your hands up put your hands up Sabina Neiloa le malala Josefa Maria Ileala Yanga Iatu Ibetselema Ile Tusingainoa Ebei ona tawa mai Ele Tusisa Leke tu winga ese Rona susulu O inana whana o tonu ai o le tu Le auma koina wa
latu mame alofa mai foi atia malaki sia latu pese ua whanaule pesia Merry Christmas, everybody put your hands up. Hey, put your hands up, put your hands up. Everybody put your hands up, put your hands up. Sakina neiloa le malala Josefa ma Maria ileala Eanga iatu i Bethlehem Sifungvaliol Jamalo Romeo Sabbath the Liddy Vangola Woli Male Pisilida for my baby for mai Walim of Vai Le Fiva I Walangonai Malevai Vai What if ye knew Maseshi is a fang vai Embelancelang van trail zungen ja se jullie belang leefje mooi aan toe talai beelden zij vooruit jij Eling July lua ila wo nei ala tu tuli mai ta tu telefoon pe anta ling July tolu le temi fo le dai tu wa ya onga ale fana ele nei ya so for rangle tonu foi ya e te mulunga ima onga ale fana winisio onga ele riva ya so ya ole ama kwa pisi enta tu ainga foi le no fo fani ya onai fana tonu eling sio ta tu eling fa te ia le manga yo le malu pe ka malu le tich o le po na po
ele na o tātou nei au ki lan. Ia, lea sa fa pele o na longo naina ia le tūlanga fo i le mānaia o le mālu po le mālulu fo i le po na po. O nisi o pi tonu ia sa suia le mālulu i le fiafia nafi. E pe o le iai lea ia le pi tonu o tā ranga. Sfulma le valu tiki ri le mālu o le ele sa iai le po na po. I le motu i sauti, fa mai makwambanga ia le mālulu le sa iai. O Ashburton ma hoki tika. E o antu le mālulu o le po na po. I le valu tiki ri, soli. Ka o le valu tiki ri, o le makwa mālulu a soli. O le mena ko vekoi. Whaiele a vei whawhaka ko prankeke o lea sa ta anoi fili to tono le vaitau o le tau malulu o longo winga fe so valu le po na po. Ia mai o le la fe mele tala o le malu le sa whangoina i le mautu i sautau New Zealand o lea o le anga i mai i le tu i matu. Ia ma o le a whapea lea o na la ngona i e tātou se suinga mali o le malu o le ea, e pei o na tātou whalangoina i le po na po. Ia sawa i male tai o na leila, e o mai lava i le dei awo, o le lava i mana i le malu le pei o na iang. Pei taila, o le veia sofo, o le famele ofiso le va ai tau, o le asui ai ia winga o le tau. Ma o le a tātou whianga iei manai timu, e a ma tātou le i le asunga fua, e a whaasolo atu i le asolua, o le dawa i sofo pe a tātou o lia, i le lofa malanga leo. O le atua, o lono wing. Ia, uma foi la le tātou whai mai. E makua vevela, ale fua saule malu, ava mai. E makua malulu, o makua iau le mana malama e murganga. Ai whai kiu, ai whai kiu foi lele. I le me le ise me ka koke mwhainga whai iai. Le wing o le kua inga whai kiu. E fa bela na fainga o la na faitio a vevela. A va me la kaoki le vevela. A le ngofo kongo le fa. A le ngofo kongo le pok. Io a sa fu la manulu fo me kai manulu. A le o le faitio ngofo ma fang. E le o kango vo ile le songa plankiki. Ko inga kala ngona fa penga. So le se ke fa ya ko va vea. Ngale o ile malanga mai o Santa Claus. Io e unga sawa inga kolos ko ia senta. Los fulu minute. O te ai nei le July lua o tau e sauni. E nga ia pikil fa na wa onga. TV he caro Rora piti Jalo fatu le mama lo le basenga la mama e pupula ile ngita wa inga abise eba e pengi wa amakale su inga ole base akosto le fa asa o mele pena kasi eka bili bile wasela uwa bebela kasi luwa bulupu ba eba iba inga fai kaule fa akele ya luwa o vale sela ilisi shamo inga ile ngumelo apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile posinga inga ba e mo ngole malo longa fa kapiki wasiki pipili ka e malo ole ato e fa fa waitalo e ole si ele leile a anno i ole ile o so ile ma alili o ole ufu siba ai beautiful what it's all the time me fa fanga va fanga it's mighty la nga asa ole fa la ole longo ole tau longo la e I o fanga la mono pisa TV e caro ole bro
kirikiti, rora biti, ole manulea, if I tonga fiti. A, E, I, O, U, fa, la, la, monu, pisa, TV, he, karo. Ole roa. Rora biti. A, E, I, O, U, fa, la, la, monu, pisa, TV, he, karo. Ole roa. Rora biti. Ya, umalon tu sila mena tu si taponi ra papi, le patama lo matu ata to homa. Malo ya tu fana fama lo sne yasu. Si for night fama natu mataba lo ruis pau sumita ya homa. Alu poco jesu mai langa serum
Awhai wa umala nei tausaga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DJ Sal se avanoa I te ono manu malo ai I se pepa malanga matoi fo I mai I Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whao ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuainga I Samoa. O le mawale o le avanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I mulimuli le aso 5 Januari. E mawhai foi o le e angawaa I le se I pe a lafo se top up tolu sputala New Zealand po le tolu se futala Australia pe silia tufoi molo ainga I Samoa. E ia inga o le nei whabitoa. Marui e tele aso fia I ainga umo Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute. Mili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa 5 tasi 5 tasi. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 o valu selau, lua 5 Radio Samoa Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa Tasilima I Vatolu Amo O te whaapea nei Ua suia le ta aiga I lau vai Talu ona tau mai Fia lo aiga Ua tau le amana I amaita O pea o se pologa I le fatu aiga Taya a logo le fire vaita E ui so alofa Ua wau fili O le ato e foi Le tama savai Ato luta Ua salatai So se Ia fama galoma Tau sia ina O sale ita uina oi O se fa fine no fontane Ua o la upele o la uma atai mane Pea I se aea Ue fa apea maia Po olo aiga le fa pogai Ua o fili O le ato e
e stasina fatunga tuai. So fo ile tama sava e pe on tu sia le sunga ya vili eu. E malangina sunga ya mauto tasi aswa or ka ko peselinga. Olena pese ko ile me ka ore AI. E mata tua tato pese via na tanto le sis. Olewa makanga uso me ia masingi computer tanto pese. Ya nga or ku wakwa ya fo le lo fa tu ngal tangata ya mateu la tich ya nga pese ma ya le nei. Tolu tu le tau sanga fo wa makanga pokole ai foi le fa le wan tanto upulenga na sam ya onga kele ya le swing ele tu langa le tau musika ya e pole amale so le silian le mo yorga ka lo ya e ma sau fa funga ma sau fa ngolo ya e ono le tu langa na e pe ona ya fa tunga ile ni vai ta ya mo i foi ni si pese peritania o fetango si fetango fi sui mai ia le tai no le pese sa rap ia ke wa ka mai wa reke ia a le oranga e sa wa le pese siva ai ka mai wa pese silo he o suinga na le oranga le la tanto wanga ye ai ile lumana o le vesili en fe on ta offices o ka di fingo fi ai le mo se sim finga fi nga me ai sia ya ono le langa le aluanga i lumai le on solo muri ka ko wona masalo o le sili mai le se fulu tausanga ya o te le makwa kere ava ya le swinga o le ai mai o le fingata ona e lope o kanga ka mo ide usua mai le pese po se kanga ka po se masing ya o le usua mai pese ile lumana yo ya fa malo o ve o faifa pe foi ka cositi
ka Tui po ilan na mata Se patasi ilan na paata Se ilava wa ata na oi ai lona So suing ole ki ai tai ni uma Aole musika ua Mata po i ole kiki e lona Se le Afrike se tutu mai ni sika reti
Wat vi fjanga ba ya sibe venga wale sile ding vai ngola wo li do wo to valu mi do to na tala o link to line tolu e tala tolu wo da to swa wo ponga on tan to tala I vai frua le ding ya wo li ya o le so for really but tala van train dai me pone Australia ya Christina Charvasa ya mala ingale ba to ba yai I Brisbane but tala van to ya su a peko mala ainga fa tele ba to mai bali sina leo ya Valentina pole to afo ma lol fer fiva ma lol le fa ma lo si la fu la site e mo to ma le ma to me le rivango la woli o le veio so fo o le fa pelle on mawai le ton pe fa wow ia le fa to inga o le ao le la pisi fo ile le ta to le ta puni la no mumu e fa lua vaiaso fa to a lua vaiaso ia no fa to a la ile ia o lea lai fai mai. Ua tele ia mo meo o tustusinga ale manu le turu mutu I dan tulu mata pulea. Ea ma o le nenga yo inga po le nei swinga o le afa pele o na afiai. Leo antu le se fulu wafe o a inga I tutonu au kilani. Ea mai afa pele a e fa a tinoina o le afa a tinoina le dan tau sang fau. Ja, my Sava Pele on the Palotaina, the Policy Planning and Development Committee, ya pol committee le la to te fuafuina, ngā luenga malanga iluma, ale pulenga no le au kilani. Ya ma ole a faya le palota, ile a so se fulu maleono, ole masina le nei o te sema loro winga le vea so fo, ole va pele on faya le palota le committee le. Petai, ile mai ai o fatalonga matangata le hotele, ole fa pe mai le fa matalanga, ole makua ko kele au kanga I au kilangi e te ena lea swinga ya mai o no fuanga po pito no e ono a matai le fainga o le aunga leo le la pisi ta I lua vai asu ma ola I leo ka pungilang mumu ya ai mantuafo o nga ua la iki aka ko yo e kalonge o yamin ya ka ko pins mo le ko ir ka mala po foi le se fanga na ko ngira pupe ya ko so le ka mala po o pitonu ula fa me a matai fa te inga pe fa pe pasia le mele o Clendon Park and Weymouth I Aukilani Subti ia fa pe fo ia Tata to Peninsula I nai West Auckland a to aima pe Miua ia Matamaki ia ma ole fa pele ona fa tino inai ia le wina le la pis ta I lua va ia so ma e amata mai le masino February ole tausanga fo February anga ia augusto ole tausanga fo ole tau e fai ele nei fa ta inga ia e fa pele na tula mai ile vale ole tasi male fa anga ile tasi male fitu miliona dala ole a fai le fa ta inga ia olonga kaunga ia pita ole fa alia mai ni se pulenga no pela ona ia sui ole manurewa papakura council ia po sui ole tatu pulenga no ile manurewa papakura ole makua ke o kangako ile tu ngame ia wa mele la tu ele imo se ainga foi le se vanga da inga o ko inga po le no makua ile ainga ia e fa pelea ona la itia la tu lapis e ku kongo ka ko paelo la pisi po tatu pinina ile ava yaso maleva yaso o longo e ka kaunga foi mo mua le survey ianga foko ai lo ai la ile pe karia pe launa yelva enga le wa uma na fatino mo mua ai le fa pe foi le le o lo ngovongo fo mi fa kingwa la kome ai longo winga la pai lo la mala pisi lunga la o te ya malesi tulanga foi le ole ale kasi la pisi deru ai ole a rua koila mala pisi foi o ko fa di ma o fiku kampe pai lo mo la o te ya e te tauna faile fa tandanga wale o mai ana faini si fa tandanga ole me piko silinga ole silida e ke longo wingar ka irua va yeso ma orka ko la pisi le ku kampe para nguduli le tu tono le pini la no mo ka pungi ia pe le ai o ke ka yeso ma ia wa e se ainga o ainga e to tele ainga na mo mia le o ina ve status o ainga fuinga or ko rua ko ia ai longa e kelengi ka ko la pisi le ai ia e na no fa ilo antu mo lo silfia au ka ko piko ngunga le fa pe a matai
Weymouth, Pemua, Clendon, Chatham Peninsula, Amatomaile, Masino February, Tosan, the Abbas Yalamka Upula, Ilevaya Sofo. Saula ia, siva mai se yo ufa a fiestia. So belue lue mai Susau panga Tinipe tama Oe po ole toi ina Uma ila Ambi pila Wali kama Shawe lava Famole mole Yai fo ise lo matua Ufa asina Fami se misa Wali tini Shawe lava Famole mole Sivala ia ile musika If I'm manga ya ila weva Awuli pusi ya la panga Etupu ai foi o se misa Au manipu Oi mafuko fote au manipu Oi a winga fote au manipu Boom boom chika boom papa o 560 low Gino Kayla record yo Son of the S-A-M-O-A way night and day for my people the Malo people the Ausuie for my fight yeah yo my la ya vika let's go Sivala ia ile musika If I'm manga ya ila weva Awuli pusi ya la panga Etupu ai foi o se misa Yai fo ise fafa finge Vai ma soa fa sopo moa Wali kama shaua lava Fa mole Yai fo ise fai lele Fai sana sefe fa lai pankeke Wali sunga shaua lava Fai lau kama Sikala ia ile musika If I'm manga ya ila weva Awuli pusi ya la panga Etupu ai foi o se misa Sivala ia ile musika If I'm manga ya ila weva Awuli pusi ya la panga Etupu ai foi o se misa Talo fatu lau whaafunga angale ni tu lau le aso, alo mai o tātou telefone o tu whaatasia, he lau Radio Samoa. Mai tawina I ata pu e lunga o pengi tu whailangi ma whaasala launga ale New Zealand Herald. O whaali aile sa saani o le hawhisita si o loli la upusa o loa, o matua I whaalanga inai lea loli tele. Whamawina na tūla I lea whaalavelave I whaitūla tāne lava I le wafua o kilani, le pō na pō. Li potia na wala awane le au onang o le tine moom whaalavelave tutupu whafua sei. I le Solent Street, ma le Tamaki Drive, po le afor se furu le afiafio la se tofi o le neiva yaso. Ma ua e tau nuu atu vaenga le tine moom whaalavelave tutupu whafua sei po Emergency Services. Ua matua isa sao lava le afi ma ua whaatama ia le loli la o loa. Ma ua vaaiele te telo le asululi ua amato na lilo ai le whaitu. I lalo I fo lava o le awala sima po le overpass bridge. Li potia mai e lua vaenga le tine mu na tau mawhai e tape le afi. Mai whaapea pea ma le itu la ma le afo tau mawhai sui o le tine mu
na iai lea taimi e fesoasoani e tineia le afi. E le iai nisi na manunua pe na mau foi o latou ola i le nei whaalavlave. Ua whaamaunia foi le ofisa le wafu po le Ports of Auckland o lo saunga le mu le ave ta avaleu le loli. Ua whaafetaia le ofisa le wafu le au nanga le tinei mu whaalavlave tutupu whaafuasei i lo latou ngā luenga whita. Ai meise le wavetali atu i le taimi na tula i aile nei mu. Ua tau fia ai le afi mai sa saute le atu ma whaaleanga ai nisi o vaenga o le wafu. Ua lipotia mai le Radio New Zealand le whetaya i o le ofisa o whemalanga inga le atu nuu ma whaafita auli. O se tasio lato awala whaate konolosi po le New Zealand ADET Visa Processing System. Whamawina o lea awala whaate konolosi o se vaenga fau lea whaatua a mata whaonga ina. A lea ua tele tangata malanga wa a fia lato whainga malanga. Ono o lea whaali tonu. Toa tele o le maua o lato visa, o nisi o le mawhai na whai malanga. Ono o le tuaio o atu o lato tarasanga i visa, e whai malanga atu ai i isi atu noo. Ta uele INZ po le Immigration New Zealand, pe ama le iwa se lau visa na talia le asunga fua, pe a whaatusa tusa atu le i visa na talia i le vai asu talwai. Au whaalia, na whaasolo mai lava le tele o a fianga whaale tonu, mai le asolo lole nei vai aso. Whamanino le loi o whainga malanga, na le mawhai o Natalia matuina atu i tua visa. Taluai le whaale tonu wa le mawhai le system o natu whaatasia whaamaumaunga ma pepa o visa mo tangata na talusanga atu. Ma o to tele tangata o whaatuai o natoianga i ngā luenga, to tele wa iai to tono atu nu whaasol tu la fono, ma isi. Ma upu iai nei la e lea lo ia o le ofisa o whainga malanga le atu nuu, ona e leo iai lava se fuafuanga whaatatau. Ma tūlanga e ono tāwhi ai whaafi tāuli whaapenei, mai leo ono tūlai mai. O se tala fia a o se mutamitanga mo tangata Samoa, ile mai ai malmanuia o a o onga o nisi o tangata e to o tolu, mai lo tātou wātunu i Samoa, na whaatau teia i Wellingtone. O se tasi leo o po kalame whaalea o onga o ta wala mai le vaenga o ta ole mana aki New Zealand Scholarship Program. Maua o ia o onga e whaasino tonu le i meta upu whaale malo i Pasifika po le Pacific Diplomatic Training. O se po kalame whaalea o onga o vaayai leo mai whaatasi o sui o le po kalame i Pasifika e ngā lulu e whaatasi nei a mausali so o tanga whaavao malo. E le ngata i lea, a wailo ilo na e fo i e vā o sui a wai o le po kalame, le tele o lo i tau ma whaafi tau li o lo feta ia i mātunu o le Pasifika. Whamawina i reporti o le a wha wau por kalame whaalea o onga i lato e to tolu nei, i le tausanga whaulua o luono, a o le isi vaenga o le po kalame o le a wha tautaya le i su vai fiti, ma honiara i le atu Solomona. Mai tala mulmuli, ua tele upu whaamanuia whaapesa a whiawhinga ua whaia i lunga o pengita whailangi mo le li ta alo la kapi o Ari Savea. Whaatinonga e sa afi ma patipati ai le alo Samoa i ana tau mawhainga i le ta alonga la kapi i le nei tausanga lua o lua lima. O tūlanga uma ua whaia lea i le avea ai o lea ali ma se tasio tangata i longa i lea whaangata mo le la kapi. Ina ua suwipi Ari Savea i le tele o whailonga i le tufatufa ngā whailonga o le New Zealand Rugby Awards. I reporti na whaamawina ai le manu malo Ari Savea i le whailonga o le tamata alo le awa le olo peleki po le All Blacks Player of the Year, o le tasi o whailonga o le Super Rugby Pacific Player of the Year, ma o le tasi o whailonga tā waloa maulunga, ma maua e wata o le Calvin R. Tremin Memorial Player of the Year. O se tala fia le amana ia ai o le alo Samoa i nei whailonga, ma ua o ngatasi fo i ma le ato ai o le selau o ta alonga ua ia ta alo ai, po le 100th test milestone. Whaalia wa atangi ai fo i tūlanga maua e o le taumawhai a lea li i Samoa, tūlanga o le taalonga lava le lakapi whaavao malo, whaapea taalonga le Super Rugby. Whaalia le ofisa sili o le New Zealand Rugby, CEO Mark Robinson, wa ala ngā tatau le maua ai e lea li o nei whailonga. Ona o le ngalue malo si ai o Savea, wa atangi ai fo i, lona tangata ma le tu ai ngā tai o iai lea li i Samoa. Tato telefona o tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafunga angale nei tu lau le aso, whaafetai whaafunga mai, to whaasui fua. Hey, hey!
le na wa fa fonga le tru se to tonga tātou tala I vai whanua. Le riva hengo lea uli lea so whareile a so fulumale lua. Le ni masino te sema lua awhi lima e pe on tāperaina ma fonga nātu le fionga ia le lua ili ai shahu tala vaengo tala fau. O le pape ona tui fui mai a tātou tala e ma seisi whaapoponga I lea sunga fua o le nāwa ia so fau. Ava tala vantu mantua langa te leo le whanau onga le utu wa onga o le ria so whareile. Ma lo la vata waiti le fa ma lo sifa ma lo tui mantua e ma le onga le ria so antu waiti. Le tans yele sa stai lo fa ya onga ya ma wa maua fo I sa fa I longa I tanto lo nga tongi a fa yele ai ya toi tomo fa ya ti li tanto I le tanto sanga fo ya le lei va malo antu ya le ftelenga ya vai mal malo yo pula pepe ya le fo if ja mai ana tala na fuala au ya wa fo ya so fie o le dito sanga o le venga le tanto tala o le tau mo le fai o le rive so mo au ki lani ma Samoa o langa yantu le poa na mo au ki lani o savili ya e fe lolo langi mai le tui saute I sifo o le malui le poa na mo au ki lani sfulu fa tikeri ya mai ngoto le lai le toi lusfulu lima minute I le tu la e iva I le poa na nei o le venga mola soa te mo au ki lani o soa nele lai le toi oro minute I le tu la e ono I le tai au fa mai langi le lei se I vangana aina I wangana e tolu va vasolo ai e le I malama Savili o le angi mai le tu I sasae feololo le angi mai le fiafia tai au. O le venga mola so sae langi le le tau mo savili mai le tu I sasae o le aso ngafuafa mai e awawa mo savili mai le tu I matu I sasae. Toi fa talo fa tu le divang o le awoli ainga wome masani Samoa ma lo le feva ma lo le tau antai. O langa yansu le poa nani mo Samoa ono yaiti mo po inisio no fuanga. O le veng mo le aso a tau le a tulu vava solo I timu mai fa solo ina taapi. O le veng mo le sa mo le aso nga fua le davi is fau mo Samoa ya o le fa pe le ona taapi solo ai timu. O le tulanga nai pe ni yai winga o le tau I le so ya anto ai foi ya mo langa yansu le I le aso a tau mo le fa unga o le dive aso pe ora le mai le ofisa o le va ai tau ya wala vole no silfia o lo to pa ia ya malo to malo foi winga o le tau le ngata mo I tanto nei au kilani ya pe fo I lo tanto fa si lo banga le da I Samoa fai malie ya lo sai le divang o le uli vai ane fu spau o dai fa na wa onga na to wanga yantu I a inga lo fa le mai Selina Siosi male a inga fa malo antu le divang o le uli maru te le fa ngol dive yaso na lo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wal sui ya ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a Don't say it,
lava o te ro. O le tala fia ua whaiti nei tausanga mai le ona sefulu lima sefulu tausanga le matua le soifua. Ua whaatino i nai polo kalame o siaki ma wha ato ngā aupo tau whale manawa. E le eisa ngaluenga tele te whaia. E au lia lo le lima sefulu walu le lima iwa tausanga le matua o lo soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa, mosu e suenga ma wha ato ngā au ma tau whale manawa. Ma wha amanui atu lo waso whanau. Ai o le vaenga e le leiai, o le amo fua pusa, ma mea whai ngaluenga mo le tino ino ia wha ata maso suenga e tailua tausanga malafu atu se i o ina e au dia e fitus fulima tausanga le matua o lo soifua. A vave iloa, ma mau e suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa le ka nese le amatanga e ma whai o na tonga whatia ma le manuia e le aise tongi e vave ma whai ngofia o suenga ma wha ata o ngā au po tau whale manawa ma whai o na wha sao ina iola a mau alola upusa whai loa. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga whaamulinoto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga ia tu le lima awha tala. Pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe amana mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Awa ua whanau mai mo i tātou le tama. Ua whoa ina mai mo i tātou le atari. Eiro na ua le maro. E moa fo i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tama o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātu oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le nei tausanga o le whasoa le nganga modi al Christmasi. Whasoa mai i au lava o pule a nganga al Christmasi, pe usu sau pese, pe whaifoi sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafo mai i le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifoi on e vili mai i teimi whaatuna no porkalame te tasi. E maua i loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi al Christmasi, ia tātu whaatawa ina al Christmasi malona winga moni. O le mea lofa fitu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei o na whina ngalo lo whai le tua e fua e mai lona tali e tua tasi mole lalo langi. Ina ia au mai ele whaoratanga mo i tātu uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhatau nuu le sei leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maa nua le tae ao. Ona nei tau vanga o Langolorina e le o Dentures. Telefoni 252 22 tolu. Tātu whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi, mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Eva mai pēr i le radio, kasi lima i wakolu a mo. Au ngā tele sunga mo O le wa se antu le taimi ya lus fulu fitu mai minuto lo toa le tale o le tula e fa. Le rivaingo la woli toa fa talo fa tu wai pa fa o toa ba to mai. Il tu mala undanga fa wa le Radio Samoa tasilima iva tolu amo mai au kilani di sila io ya wa faisi vela e lo wangi malu pele sabili manu kauni o le mai tau antu fa o lo mi ngoi lava ka kong yuma le na au le tu mai le tu le o ya wa na va ya le no sil fi fo el pa ya malo le tu la ka o le tawi le so ai fa malo atu i nai Brisbane Australia ya o le fionga ya tele ai fili le tu wala o Brisbane ya le ma futo mai mala inga ya male fal tu ya fili le tu wala moi male ai ngali ya fa taile ma tu mai ya maru ye fo ile Christmas ma tu sang fo ile nai tu va ya po ana va fu nga le fionga ya malo tu pa ya malo tu malu le wa fu timu ya mo tu mala vo le yo le fale manai fa na wa onga ile tu wa yo onga ile nei fo ya so for right ya o singa askuri mianga fa umai la wo li lan to yo las for right yo maki fa sa fa nga au vo le fa fo ya pe ya la wo fo ile le kai o le sit ai fa pe nga kongi de video le pa o ya wala va ise pa lo vo ile le ki solo, by your
ka fe ua fa le limu langa wasi Tuki vangu malepa ia lasi lasi o tama Tina malea waluma a I oe o nganga ai malo sila fia so le fiku fale sa Welcome to Mangu ai leilo a eva E siri ai le ku This is New Sila Samoa A ku ai le sao o Aotearoa Sao Feel like
it's time to find home. We know the way. Watch this way, no gonna ride on the wave on a quest to my motherland, motherland. One wish for the venture, oh did I mention? Now, ladies and gentlemen, who's about that time? Turn this thing on now.
Yang sui fe vilongi te tolo mo yang wenga chute ma faiva lo filimo le ya so for Riley my DJ 685 le vai ngola woli tele to le pai li pele fa maria tul fai ngol di vai so ya o mala ainga ya le kan tele le sunga ile pulle le marketia le event ya dei au kila le sunga ya ras fa mai tele anta to la ya lawa fa pa wina la to tau ina ile tautom lau danga le eveni na le maleva lele e when you so fo lo no winga eveni ya kula va ula so ngafua ka ula so leile ya ai se tanto want to ile va ngale to tali mo yai le ring va ngole fia. Just think a minute, it could change everything. Think a minute. Everyone wants to succeed. Some want it so much they're even willing to work for it. But we have to make our work work for us. Today we'll look at the final steps we need to take to climb the right ladder to our real success. One of the most important steps is to work with your own abilities and personality. A wise man said, "Do what you love and you'll never work a day in your life, because your work is also your pleasure." One of the best feelings in the world is knowing you're doing what you can do well and enjoy doing. Your own special abilities are like your power tools to build your life of success with. An Olympic coach said, "You can't put in what God left out." So make the most of what He already has put in you. Do what you were specially designed to do. Dogs can't fly, and fish can't climb trees. But neither do they try. They simply do what they were created to do naturally. So know your own special abilities. Then match them with your work and career. The final important step is to make sure you're pursuing the best opportunity that'll give you the best life. Remember, success is not having money. It's having a high-quality life. That's real wealth. Just as we want to get the most value for our money, even more we need to get the most value for our time, since time is what our life is made of. When you run out of time, you run out of life. So make sure you don't get ripped off by spending your time and energy on something that doesn't give you back something of lasting value. You only get one life, so get the best deal in return for what you're spending your life on every day. Ask yourself, is the extra money you're getting from working extra hours worth every hour you spend away from your spouse and children? Remember, overtime pays more because of what you're missing. Don't get ripped off by working hard all your life just for money and then learn too late that you didn't get the high quality of life and love you wanted and were created to have. Today, why not ask the one who gave you your personality and abilities to start leading your life and career? He will help you take the right steps to your true success that He's planned for you to enjoy with Him. Just think a minute. Talo for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Fafafonga ma mai mo mai bear in the Radio Samoa. Yeehaw!
ole polkala minä think a bit more ma ole ni vaing ole ha oli ne ole so for really de would to a fami dute o de tale ole July fam ole tula kang fa titele Samoa I longba futo mai pele tanto tua mai le oli ana lila si oli me foi e ole ni teni ole so man we tele la ngan tula fa ole ni yaso ba ngalo so le lo titi free tamba ya filo ile davi so le lo fa blanga le ole tua ba antanto olia e lo na lo fa malona le fionga yali anto severe male programme le nganga I fo favor lo te pena mai lona sa to te mafuta se yo lisa temi ole fia na nei ya ma we ala singo to toi ma fu fuanga ole fa ngole ni va yaso ma tu ala an tupe mana tu ala telefoni ya mana tu an tu ai malau tanga fuala au ma we weekend so I